Biblia zetu. Tutafungua. Naomba tuchukue Biblia zetu. Biblia zetu. Tutasoma mashairi matatu. Tutasoma mashairi matatu. Tutasoma mtindo tu. Na baada ya hapo tutakuwa tunatoa maelezo. Tuende kusoma. Na mshukuru Mungu kwa hapa magharibi ya leo. Narashimana kuba hano uyu mugoroba. Na mshukuru Mungu pia kwa kuwa umepata nafasi ya kuwa hapa. Andashimana hiyo mshoboje kuba hano. Pia namshukuru Mungu kwa uongozi wa kanisa, mchungaji kunipa nafasi ya kuweza kusema neno la Mungu asubuhi leo. Arashimira n'ubuyobozi yashimira umushumba kuba yampaye umwanya. Nitaongea leo juu ya gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Uyu munsi ari butwigishe ku gaciro cyangwa se ikiguzi cyo kuba umwigisha wa Yesu. Wakati wa mbele uliopita, igihe cya kera cyarangiye cyashize, nilifundisha juu ya maana ya mwanafunzi wa Yesu. Icyo gihe yigishe cyo bisobanura ku mwigisha wa Kristo. Lakini leo uyu munsi nataka tuongee juu ya gharama, arigisha ikiguzi cy'agabyo, sacrifice ya kuwa disciple wa Yesu. Ikiguzi cyo kuba umwigisha wa Yesu. Hauwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu bila kutoa sacrifice. Ntabwo ushobora kuba umwigisha wa Yesu Kristo utatanze ikiguzi. Hauwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu wa kweli kama hakuna gharama unayotoa. Ntabwo ushobora kuba umwigisha wa Yesu Kristo ukuri niba nta kiguzi utanze. Kumfuata Yesu, gukurikira Yesu ni rahisi sana, biroroshye. Lakini kuishi maisha ya Yesu, ariko kubaho ubuzima bwa Yesu, inaomba gharama. Bisaba ikiguzi. Na wale wote wanaoishi gharama, abo bose babayeho muri icyo kiguzi, wale wote wanaotoa gharama, abo bose batanga icyo kiguzi, hao ndio wanafunzi wa Yesu. abo ni abigishwa ba Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Muulize kwanza mwenzako, wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Wazo mgenzi wako sio umwigisha wa Yesu? Nataka muulize mzuri tu katika. Muulize msazengeza. Hapana, mke mkono kwa. Utarizo kwa unacheka. Moyo ukoko neza wito useka wa Yesu. Mwaza kwa nawe umwigisha wa Yesu. Katika Injili ya Mathayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Mathayo sura ya 28. Chama 28 mstari wa 19 hadi wa 20. Murongo 19 kugera kwa 20. Biblia inasema hivi. Biblia inavuga Mathayo 28, Mathayo chama 28 19 na 20. Murongo 19 na 20. Biblia inasema ya kwamba nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Maandiko haya ambayo tunasoma yanatupatia maneno mawili makuu. Ibi kitanditswe tusomye kidoa ibintu bibiri binini. Na maandiko haya ni maagizo ya Yesu aliyowaachia wafuasi wake. Ibi kitanditswe cyangwa se byanditswe na amabwiriza Yesu yasigiye abigishwa be. Yesu anasema hivi. Yesu aravuga ngo ni maneno ambayo labda nazoea kuyasikia lakini sikiliza. Na magambo maze yumva ariko ndabwira musabe kugira ngo yumve neza. Yesu anasema hivi. Yesu aravuze ngo endeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Ngo mugende ngo muhindure abantu bose kuba abigishwa. Yesu hajatuma au hajatutuma kwenda kufanya Wakristo. Ngo Yesu ntabwo yigeze tutuma kuja guhindura Abakristo. Lakini Yesu anatutuma kwenda kufanya wanafunzi. Yesu cyatutuma no kugenda guhindura abantu kuba abigishwa. Mwanafunzi ni nani? Umwigishwa ninde? Mwanafunzi umwigishwa ni mtu yeyote anayejifunza kutoka kwa mtu mwingine. Umwigishwa ni uwiga abihawe, ni uwigira ku wundi muntu. Mwanafunzi ni mtu yeyote anayekubali kufundishwa yale asiyoyajua na mtu mwingine. No muntu ushobora kwemera kwigishwa ibyo atazi akabyigishwa n'undi muntu. Sasa katika andiko hili Yesu anasema hivi. Muri gicyanditswe Yesu aravuga ngo mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Mugende muhindura abantu kuba abigishwa. Mwanafunzi ni mtu asiyejua kitu. Umwigishwa ni umuntu
udafite icyazi, anajifanya hajui lolote, asa n'utazi icyo ari cyo cyose, anataka ajifunze kutoka kwa mtu mwingine. ariko ashaka kwiga abikuye ku wundi muntu. Kwa hiyo katika andiko hili muri iki cyanditswe, Yesu ni kama anataka kusema hivi, Yesu ni kama ashaka kuvuga wewe na mimi, wowe nanjye, tunapotaka kumfuata Yesu, igihe dushaka gukurikira Yesu, tunaposema sisi ni wafuasi, tuvuga ngo turabakurikira Yesu, lazima tujifanye kama watu wasiojua lolote. tubanza kwigira nk'abantu badafite icyo bazi, hata kama tuna masomo ya aina gani, nubwo dushobora kuba twarize amashuri angana, hata kama tuna cheo cha aina gani, nubwo twaba dufite ubumenyi cyangwa diplome ingana, lakini tukitaka kuwa wanafunzi wa Yesu, niba dushaka kuba abigishwa ba Yesu, lazima tujifanye kama hatujui lolote. tubanza kwigira nk'aho nta kintu tuzi, tunataka kufundishwa na yeye, kugira ngo Yesu atwigishe, tunataka kuelekezwa na yeye, kugira ngo Yesu abe utuyobora. na tunapopokea kutoka yeye, iyo tuhawe ibi nawe, na tunatembea sawa sawa na maagizo yake, tukagenda neza tuyobowe n'ibyo dutegeka, hapo ndipo tunapokuwa wanafunzi. nicyo gihe tuba duhindutse kuba Kwa hiyo abigisha. Yesu anasema hivi, Yesu aravuze ngo hatua ya kwanza ni kwenda kuhubiri, intambwe ya mbere ni ukuja kwigisha, hatua ya kwanza ni kwenda kutangaza habari njema, intambwe ya mbere ni ukuja kwamamaza ubutumwa bwiza, na kuwafanya watu kwanza kuwa wafuasi wake. abantu tukabanza tukabahindura kuba abantu bamukurikira. Lakini mstari wa 20 anasema, ariko umurongo wa 20, na kuwafundisha sasa no kubigisha noneho kuyashika yale yote niliyowapa. no kugira ngo bitondere ibyo babwiwe byose. Unapoangalia kwa undani maandiko haya yana maneno mawili, iyo urebeye imbere cyane, ayo cyanditswe gifite amagambo abiri, na haya maneno mawili mara nyingi yanaleta mchanganyiko katika mawazo ya watu au katika maisha yetu. aya magambo abiri azana ibintu byo gusa nkaho bitiranye cyangwa batangajwe cyane mu buzima bwacu. Kumwamini Yesu ni hatua ya kwanza. Kwemera Yesu ni intambwe. Kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi ni hatua ya kwanza. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, iyo ni intambwe ya mbere. Lakini hiyo haijatosha. Ariko icyo ntabwo kiraha. Hatua ya pili sasa, intambwe ya kabiri ni kumsaidia yule mtu aliyemwamini Yesu Kristo. Intambwe ya kabiri ni ugufasha wa muntu wakiriye Yesu, kuanza kumfundisha maneno ya Mungu, kumwigisha amagambo y'Imana, kuanza kumfundisha maneno ya Mungu, kumwigisha amagambo y'Imana, kuanza kumwelekeza kumuyobora katika maneno ya Mungu, kumuyobora amajambo y'Imana ya komani, kugira ngo akomere. Haleluya, amen, haleluya, amen. Ulize kwanza mwenzako, sijui kama umewahi kuamini Yesu Kristo. Ubaze mugenzi wawe ariko wigeze wakira Yesu? Ulize kwanza, umeshaamini Yesu Kristo? Ese wigeze wakira Yesu? Sikiliza nikwambie, umva kubwire, kuamini Yesu Kristo, kwemera Yesu Kristo kitu rahisi sana, icyo kiroroshye cyane, kwa sababu kuamini Yesu Kristo, kubera ko kwemera Yesu Kristo kubali nuko kumwemera gusa, kule kumpokea, nuko kumwakira gusa, kule kumkiri, nuko kumuvuga, lakini kuwa mwanafunzi ariko kumwigisha ndio kitu kigumu. icyo nicyo kigoye. Sema amena. Amena. Watu wengi wameokoka, abantu benshi barakijijwe, watu wengi wamempokea Yesu, abantu benshi bakiriye Yesu, lakini watu wachache walio wanafunzi. ariko abigishwa bo ni bake. Kwa nini? Kubera iki? Kwa sababu wanashindwa kutekeleza hii hatua ya pili, kubera ko iyi ntambwe ya kabiri batigera bayumva, ambayo ni hatua ya mafundisho. iyi ntambwe yo kwiga. Kumbuka katika Agano Jipya Mu isezerano rishya Yesu alisema hivi, Yesu yaravuze ngo ya kwamba sio wote waniitao Bwana Bwana, ntabwo ari abantu bose bampamagara ngo mwami sio mwami, wote waniitao Bwana Bwana ntabwo ari abantu bose ngo bampamagara ngo watakaoona mwami ufalme wa mbinguni. bazabona ubwami bw'Imana. Tatizo ni nini kwao watu? Ikibazo ni ikihe? Abo watu walimpokea Yesu, abantu bakiriye Yesu, wao watu walimwamini Yesu, abo baramwemeye, lakini hawakuishi maisha sawa watu waliompokea ariko Yesu. ntibigeze babaho ubuzima nk'abantu bamwami, Hawakuishi maisha sawa wafuasi wa Yesu. ntibigeze babaho ubuzima nk'abantu bamwakiriye. Yesu tena ametoa mfano mwingine katika Agano Jipya. Yesu hari urundi rugero atuha mu isezerano rishya, Anasema siku atakapokuja igihe azazira atatenga kondoo ngo azatandukanya intama na mbuzi. n'ihene. Sema amena. Amen, Sema amena. amen. Ina maana Yesu Kristo atakapokuja Birasobanura ngo Yesu azazira atatenga makundi mawili. azasobanura ibice bibiri. Anasema ya kwamba atatenga kondoo upande wake, Azashyira intama ku ruhande rumwe, kondoo zitaenda mkono wa kuume, intama ngo zizaja mu ruhande rw'iburyo, anasema mbuzi zitaenda mkono wa kushoto. ihene nazo ngo zije mu buso. Kondoo
intama ni alama ya wale wote walio wanafunzi wa Yesu. ni ikimenyetso cy'abantu bose babaye abigishwa be. Ni watu ambao wamemwamini Yesu Kristo, na abantu bakiriye Yesu, bemeye Yesu Kristo, lakini pia wanakubali kujifunza kutoka yeye, ariko kandi bemera kwigishwa nawe. Kwa lugha nyingine wanatenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mu rundi rurimi ni abantu bakora ubushake bw'Imana. Kondoo ana tabia tatu. Intama ifite ibintu bitatu biranga. Sema amina. Amen. Kondoo ana tabia tatu. Intama ifite ibintu bitatu. Tabia ya kwanza ya kondoo, icyambere cy'intama kiranga, kondoo hana uyuwai. Intama ntabwo yigira nk'umuntu uzi cyane. Kondoo anamfuata kiongozi au mchungaji wake. Intama ikurikira umwungeri. Kondoo hana uyuwai. Intama ntabwo yigira nk'umuntu ntabwo igira akavuyo. Kondoo hana esprit ya rebellion yeye. Ntabwo yigira yifumbura ngo abe gicananiranye. Kuongoza kondoo ni rahisi sana. Kuyobora intama ni ibintu byoroshye. Tofauti na kuongoza mbuzi. Biratandukanye no kuyobora. Mchungaji wa kondoo, umwungeri w'intama mara nyingi haendi nyuma ya kondoo. ntabwo kenshi ajya inyuma yazo. Yeye anakaa mbele ya kondoo. Yigendera imbere yazo. Kwa sababu kondoo zinamfahamu mchungaji wao. Kubera ko intama zimenya umwungeri wazo. Tabia ya pili ya kondoo, ikindi cya kabiri kiranga intama, kondoo ni mpole. Intama ziratuje cyane. Anapotembea anatembea kwa utaratibu. Iyo zigenda kuri gahunda, Anatembea kwa utaratibu. zigenda zitonze cyane. Kondoo hana mengi. Ntabwo agira ibintu byinshi cyane intama. Haleluya. Amen. Mulise mwenzako ni kondoo. Bazamweza bamusubira. Bazamwesubira. Kupitia tabia hizi unaweza kujielewa tu katika maisha yangu ya Ukristo. Mimi nina utaratibu. Rwose muri ibyo ushobora kwimenya ariko ntabyo koko genda nayo. Mimi ninamjua mchungaji wangu. Ese menya umwungeri wanjye. Kuna watu wengi makanisani. Hari abantu benshi mu matorero. Hawezi kutenda kitu pasipo kusukumwa. Benshi baba mu matorero nta kintu na kimwe azakora atageze gusunikwa. Kuna watu wengi kanisani. Hari abantu benshi mu matorero haishi kwa amani na wengine. Yeye makelele. Ntabwo abana n'abandi bantu mu mahoro. Igihe cyose ni umunyamahane. Mtu wa makelele. Na amahane gusa. Mtu wa magomvi na wengine. Ni ukurwana n'abandi gusa. Hana utaratibu yeye. Ntabwo agira ubwitonzi. Huyu mtu hajafanana na kondoo. Ntaraba ntama. Na hatua ya tatu, tabia ya tatu ya kondoo. Gatatu cy'intama kiranga. Haleluya. Amen. Kondoo tabia yake ya tatu. Ikindi cya gatatu kiranga intama. Nataka nirudie tabia ya kwanza nimesema ni nini ya kondoo? Ngwase yakubara kondoo anakubali kuongozwa. Intama ubwa mbere intama yemera kuyoborwa. Intama yemera kuyoborwa. Kama wewe ni mwanafunzi wa Yesu, niba uri umwigishwa wa Yesu, utakubali kuongozwa na Yesu. Uzemera ko Yesu akuyobora. Au utakubali kujiongoza mwenyewe. Ntabwo ushobora kuyobora. Au utaongozwa na akili yako. Ntiwayoborwa n'ubwenge bwawe. Au utaongozwa na mawazo yako. Ushobora kuyoborwa n'ibitekerezo byawe. Utaongozwa na Yesu Kristo. Uzayoborwa na Yesu. Kwa nyingine utaongozwa na Roho. Burundi uzayoborwa n'ijambo ry'Imana. Wa Yesu. Umwigisha wa Yesu anakubali kuongoza. Azemera imbere ye na mbere azemera uyoborwa na Yesu. Wowe uyoborwa nani? Watu leo wanaongozwa na mawazo yao. Abantu benshi hari aho abantu banone bayoborwa n'ibitekerezo byabo. Wanaongozwa na mwili wao. Bayoborwa n'imibiri yabo. Wanaongozwa na pesa yao. Bayoborwa n'amafaranga. Wanaongozwa na elimu yao. Bayoborwa n'ubwenge. Lakini mwanafunzi wa Yesu, ariko umwigishwa wa Yesu, licha ya kuwa na pesa, nubwo yaba afite amafaranga, licha ya kuwa na elimu, nubwo yaba afite ubwenge, pamoja na hiyo yote, n'ibyo byose anaongozwa na neno. yemera kuyoborwa mwanafunzi wa Yesu. Kubera ko ari umwigishwa, anakubali kujifunza kwa Yesu. Yemera kwigishwa na Yesu. Ndio maana Yesu anasema hivi. Niyo mpamvu Yesu avuga intama uisikia sauti ya mchungaji wako. Intama ngo yumva eriwe. Na mchungaji mzuri, kandi umwungeri mwiza, mchungaji mkuu, umwungeri mukuru tuliye naye dufite Yesu Kristo. Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Je, unakubali kuongozwa na Yesu? Wewe nawe wemeye kuyoborwa na Yesu Kristo? Kuongozwa na buyana yako. Cyangwa uyoborwa n'ubusore bwawe? Sema amina, amina, amina. Amina, amina. Hebu mpige mwenzako, unaongozwa na nani wewe? Mukore umuntu ataka uyoborwa nani? Unaongozwa na msheni. Wewe usa n'ubusore bwawe. Wako tu. Wewe uyoborwa gusa n'ubuto bwawe. Mungu. Cyangwa uyoborwa n'ijambo ry'Imana? Tuna mchungaji mzuri. Dufite umwungeri mwiza. Ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Na kila mwanafunzi kandi umwigishwa wese anataka kujifunza umuntu kwake, wese ushaka kwigishwa nawe anaongozwa na yeye. yemera kuyoborwa. Na nimesema hatua ya pili, tabia ya kabiri ni kondoo anatulia. Intama rito. Kondoo ni mpole. Ni rito cyane. Haleluya. Amen. Ni kwa neza. Muulize mwenzako, uko mpole wewe? Wewe si urugwa neza. Kuna watu ni wakimya lakini sio wapole. Abantu benshi bamwe baracecetse
ariko saba Bwaneza. Amen. Amen. Ngoja nisogea. Nasema hivi. Wengi ni wapole lakini sio ni wakimya lakini sio abantu benshi barabacecetse ariko ntabwo barababoneza. Wikala kimya sio kusema ya kwamba unakosa la kusema. Kwicara ugaceceka sio kuvuga yuko kuboneza. Kuwa kimya si kusema kwamba uko mpole. Kuceceka ntabwo ari cyo gusobanura yuko kuboneza. Mtu anaweza kuwa amekaa kimya asemi chochote. Hari umuntu kuza guseceka ariko ni sisi kwa ndani tunamuona asemi lolote. Ni tunaboreba tukabona nta kintu bashaka. Lakini kwa ndani labda anatukana. Ariko imbere no anatukana. Kwa ndani labda anakuchamba na kutukana matusi ya kila aina. Ni umurebye imbere ibyo avuga abari banatukana avuga n'ibindi bibi. Na watu wengine wanasema ya kwamba watu wanaokaa kimya ni watu hatari sana maana wana hasira kali. Kandi hari abantu bavuga ko buryo abantu baceceka cyane. Rimwe na rimwe ni wabagoye cyane kuko ufite ibijinya bibi. Lakini upole unaosemwa katika Biblia ubugwaneza n'ubwitonzi Biblia ivuga ni kujua kujizuia, ni uko gutuma ubasha kwibuza gukora ibibi. Haleluya. Amen. Wakati wowote unataka kufanya hivi kwa sababu ya mwili, igihe umubiri ugusunitse gukora ibibi, lakini unajua kujizuia, ariko ukamenya kwirinda usitende mabaya. Unajua kujizuia, ukamenya kwirinda, usikosee Mungu wako. Kuna utakoresha simama. Hiyo ndio inaitwa upole. Upole ndio kitu. Sasa tabia ya pili ya kondoo, ichaka bilikira kondoo anakuwa mpole. Na bilitonda yani anajua kujizuia. Amenya ndetse no kwigarura. Anakubali kuongozwa. Inawe kamenya kuyobora. Hatendi mapenzi yake. Ntabwo inabishobora gukora ibyayo. Mapenzi ya Bwana wake. Inama ikora iby'ubuyobozi wake. Mwanafunzi aliye mpole. Umwigishwa witonda ubugwaneza. Ntabwo ushobora kuyoborwa n'umuntu. Atatenda kama vile dunia inavyotaka. Ntabwo yakora by'ukisi. Lakini katika mambo yote muri byose anatenda sawa sawa na Bwana wake. Akora kumwami wake. Paulo anasema hivi. Paulo anavuga tangu leo kuva uyu munsi sio mimi tena anayeishi. Ntabwo ari jewe uriho. Lakini ni Kristo anayeishi ndani. Ni Kristo uri muri wowe. Ninakuwa vile nilivyo. Nuko kose. Wakati mwili unapotaka nifanye hivi. Umubiri ushaka kukoresha iki. Lakini roho Roho Mtakatifu Mungu wera kuja na neno la Mungu. Kama jambo jibani Kukumbusha na mimi usifanye hivi. Baadaye utakamyo. Jaribu kutenda na mimi. Kwa hiyo mwanafunzi wa Yesu, umwigisha wa Yesu Kristo mtu ambaye atakuwa n'umuntu uzabara kwitoza bityo wewe unaweza kuona kaa kimya lakini wewe si pole. Ushobora kuba wicara nacu uvuga utari Bwaneza. Wewe ni pole. Wewe uri Bwaneza. Ndugu yangu wewe ni pole. Uri Bwaneza kwa. Ninaposema upole yani ina maana unajua kujizuia kwa ajili ya Kristo. Uko kwitonda n'ubwo Bwaneza niko akundi kumenya kwirinda kwiheshera na Yesu. Mungu akujalie wewe. Yesu Bwana kushoboza kwa. Haleluya. Amen. Muulize mzee wako mpole. Basa kugenzi watako wewe Bwaneza koko. Mtu mmoja alisema Mungu yarabise. Unaona vitu hivi hapa tunafanana wapole. Uko twicaye tunasema twese kama Mungu angefunua mawazo ya kila mmoja tunayowaza sasa. Ariko Imana igiye gusa nkaho ukinguye tukareba ibitekerezo tunaweza kushangaa watu. Ngo wengi twataka. Lakini Mungu ni mwema. Imana ni imbabazi. Hatua ya tatu ya kondoo. Icyanga tatu kiranga tabia ya tatu ya kondoo. Intama kindi cyanga tatu kiranga intama. Kondoo hana shida kuongozwa. Intama ntabwo igira ntabwo inanira na kuyoborwa. Kondoo hana shida kuongozwa. Ntabwo ishobora kunanira na kuyoborwa. Kupigwa fimbo. Ntabwo ushobora gukubita intama ngo lakini kondoo anamfuata bwana wake. Intama ikurikira shebuja. Yeye anamfuata bwana wake. Ikurikira umwungeri. Ndio kwa maana mchungaji wa kondoo ni tofauti na mchungaji wa mbuzi. Niyo mpamvu umwungeri w'intama atandukanye n'umwungeri w'ihene. Mchungaji wa mbuzi umwungeri w'ihene ana kazi nyingi sana. Afite umurimo. Lakini mchungaji wa kondoo ariko umwungeri w'intama yeye anakuwa mbele ya kondoo. Yigenda mbere. Na anapokuwa mbele ya kondoo yeye mbele y'intama na kondoo wanamfuata. N'intama ziramukurikira. Akienda pande hii na wanamfuata. Iyo yahize akienda pande hii na wanamfuata. Anaweza kuangalia nyuma aone kama kondoo kuna kondoo ambayo imebaki nyuma. Ashobora kureba akareba ko ari intama yasigaye. Au labda kuna ile ambayo imeumia. Cyangwa akasubwe hari yakomeretse. Lakini mchungaji wa mbuzi ariko umwungeri w'ihene wibeshe wende mbele. Wibeshe ni mbele y'ihene. Mbuzi zote zinasambana. Ihene zose iwe yaje kwa. Sasa Yesu anasema hivi. Yesu anasema kondoo ni mfano wa wanafunzi.
Intama ni ikigereranyo cy'abigishwa. Ni mtu ambaye ni mwanafunzi, ni mfuasi. Ni umuntu ukurikira. Kondoo ni mfano wa Mkristo ambaye anayejifunza, anayetaka kujifunza mengi zaidi kutoka kwa Yesu. Intama ni ikigereranyo cy'umuntu ushaka kwiga cyinshi kuri Yesu. Lakini kundi la pili ni mbuzi. Mbuzi sasa ndio matata. Iherezo ziragoye. Mbuzi ni hatari. Iherezo ziragoye. Jambo la kwanza, mbuzi wana desordre ya hali ya juu. Iherezo zigera kavuyo gatanga. Watu ambao watulii. Na baba watashora kutuza. Ndio kwa maana utaona saa yote mchungaji wa mbuzi anakimbia huko na anakimbia huko na kichosa horaziro kinyuma. Na hii alama ya maisha ya watu wengine kanisa. Ni kigereranyo cy'abantu cy'ubuzima bw'ibiko abantu benshi bitorera. Abantu benshi bitorera. Wanahitaji mpaka kupigwa fimbo. Bawategereje ko babaza ko wanahitaji kupigwa fimbo. Lakini mwanafunzi wa Yesu hata mmoja asukumwe. Ntabwo ashobora kubwirizwa. Yeye mwenyewe anafanya bidii ya kujifunza. Wenyine ngo bafite umwete wo kwiga. Naomba mpembe jioni ya leo. Ngo murebe uyu munsi wa mugerageze gusaba bisusu katika maisha yako ya kutembea pamoja na Mungu. Mu buzima bwawe bwo kugendana n'Imana. Je, wewe ni miongoni mwa kondoo uruhande rw'intama au wewe ni miongoni mwa mbuzi? Cyangwa uruhande rw'ihene? Haleluya. Sasa Yesu anasema hivi. Yesu aravuga ngo katika Injili ya Mathayo. Muri Mathayo, katika Injili ya Mathayo tutachukua sura yake ya 7 ya 8. Igice cha 8. Yesu anatupatia gharama ya pana ili kuwa mwanafunzi wa Yesu. Aduha igiciro cyangwa ikiguzi cyo gutanga kugira ngo tubone. Hatuwezi kuwa wanafunzi wa Yesu kwa haraka. Ntabwo dushobora kuba bigishwa mu buryo bwihuse. Kuna gharama ya kufanya. Hari icyo tubanza kuzuza gutanga. Okay, let me say like this. Reka mvuge iki ngiki. Il y a les sacrifices que nous devons faire pour devenir disciples. Hariho icyo gitambo tugomba gutanga kugira ngo tube abigishwa. Watu wanasema hivi. Abantu bavuga ya kwamba kitu unachokipata kwa urahisi hautaona thamani yake. Ikintu ushobora kubona mu buryo bworoshye ntabwo ushobora kubona agaciro kako. Amen, amen. Amen. Wangapi wameoa? Abasha ni bande baba. Wale wameoa au wameoa bagore. Okay, ni wachache sana. Kwa nini wengine wapende kuoa na kuolewa? Wale wase kushia. Tukivuga kupenda kuoa. Kama kuolewa hata kuoa bwana na kuolewa. Chazi wa. Okay. Sasa ngoja niseme hivi. Kama tunauliza watu waliooana, tuvuza bashakanye, hawakuoana kwa urahisi. Ntabwo bigeze bashakana biboroheye. Baba au mama au baba kuna sacrifice walifanya kusudi wao. Yaba umugore cyangwa umugabo hari ikiguzi batanze. Watu wote waliofanikiwa, abantu bose byahiriye, hawafanikiwi kwa urahisi. Ntabwo bapfa kumukuza gusa byo. Na sacrifice waliofanya kusudi icyo batanga kugira ngo babashe kubona ibyo bashaka. Na vivyo hivyo katika Biblia, na muri Biblia Yesu anasema hivi. Yesu anavuze ngo yeyote anayetaka kuwa mwanafunzi wako, kumwigishwa wanje, mtu yeyote anayetaka kumfuata yeye, ushaka kukurikira Yesu, lazima ahesabu gharama. Babanze abari kiguzi. Lazima atoe gharama. Abanze atanga kiguzi. Hauwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu wa kweli ushobora kumwigishwa Yesu wakati ambapo bado unashikiliwa na mambo ya dunia. Iby'isi bikigufasha. Hauwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu wa kweli ushobora kumwigishwa ukuri wakati ambapo dunia inakutawala. Isi kikuyobora. Lazima ufanye uamuzi. Ugomba guhitamo. Lazima ukubali kukatala moya. Ugomba kwemera kwanga Biblia kusudi uweze kupendeza Yesu. Kugira ngo Yesu Kristo ubashe kumupendeza. Lazima kuna vitu utaacha vitu uzasiga kwa ajili ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kugira ngo umwigishwe wa Yesu. Mathayo tunasoma vizuri hapa. Reka tusome sura ya 8. Cha 8. Mstari wake wa 18 hadi wa 20. Hadi wa 22. Guhera ku murongo wa 18 kugera kuri 22. Aravuga ngo kandi Yesu abonye abantu benshi bamugose. Yesu aliona watu wengi wanakufuata. Kandi Yesu abonye abantu benshi bamugose, ategeka ko bambuka bakajya hakurya. Umwe mu banditsi araza aramubwira ati mwigisha, ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati inzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya.
undi umubigishwa be aramubwira ati databuja banza ureke ngende mpambe data. Yesu aramubwira ati nkurikira, reka abapfuye bihambire abapfuye babo. Amen. Amen. Haya maneno ni ya Yesu ambayo anatupatia picha ya gharama ya kufanya ili kumfuata Yesu. Haya magambo Yesu atuha atwereka ikiguzi tutanga kugira ngo dukurikire Yesu. Tunapoangalia maneno yao tunaona ya kwamba kuamini Yesu ni rahisi. Yesu ni amagambo ushobora kwibwira ko kubona ko gukurikira Yesu. Lakini kumfuata ili uwe mwanafunzi wake sio jambo rahisi. Kumwakira biro kumuvuga no kumwemera biroroshe. Ariko kumukurikira ntabwo ari ibintu byoroshye. Maombi yangu jioni ya leo. Uko msenga uyu mugoroba none ni kwamba kila anayemwamini Yesu Kristo nuko buri muntu wese wemeye Yesu Kristo. Hiyo ni hatua ya kwanza. Kwa kumwakira leo ntabwo ya mbere. Lakini hatua ya pili ni kukubali kufanya gharama na kulipa gharama kusudi tuwe wanafuasi wa Yesu. Kutanga icho kiguzi kugira ngo umwigishwa we. Biblia inasema ya kwamba siku moja mkutano mkubwa ulikuja kwa Yesu. Biblia inatubwira ngo hari umunsi ngo abantu benshi cyane baje kuri Yesu. Mkutano ulimpenda Yesu. Abantu benshi baramukunda. Mkutano ulipenda kusikia maneno ya Yesu. Abantu benshi bumva bakeneye kumva amagambo yiwe. Lakini ukichunguza kwa ndani hawa watu makutano hawakupenda kuishi maneno ya Yesu. Ariko abantu benshi nubwo bazaga kuri Yesu ntabwo bakundaga gukurikira ibyo yavuga. Watu wengi leo wanakuja kanisani kwa sababu mbalimbali. Abantu baza gusengera kubera impamvu nyinshi. Mmoja wanakuja kusudi wapate kazi. Abantu baza gusengera kugira ngo bazibonere imirimo. Wengine wanakuja kwa sababu mbalimbali za faida yao za maisha. Abandi baza n'izindi mpamvu zibafitiye inyungu. Lakini hawakubali, hawako tayari kulipa gharama kusudi ya kuwa wafuasi wa Yesu. Ariko ntibiteguye kugira ikiguzi batanga kugira ngo babe. Yesu alipoona mkutano wa watu wengi. Yesu abonye abo bantu benshi. Akawaambia wanafunzi wake tutoke kwa mkutano. Abwira abigishwa ngo muze tuve muri uwo. Wende upande wa pili. Tuje twambuke tuje hamwe. Lakini alipowajiandaa kutoka kwa mkutano. Ariko bakirimo bitegura ngo bave muri abo bantu benshi. Anasema kwamba mtu mmoja aliyekuwa mwandishi akamkimbilia. Biblia inatubwira ngo umwe mu banditsi waza yiruka gusa. Akamwambia Bwana, nitakufuata mahali pote uendapo. Ndaguza kukurikira usada hose. Bwana, nitakufuata mahali pote uendapo. Ndagukurikira ujya hose. Yesu akamwangalia. Yesu aramureba. Yesu akasema unasema vizuri. Ntabwo tuvuze neza. Lakini mimi ariko jewe fuata na watu wanaochangamka. Ntabwo ndakurikirwa gusa n'abantu basa nkaho bumva gusaba bibarimo. Nataka uelewe gharama ya kulifuata. Ndashaka kumenya ikiguzi. Yesu akamwambia hivi. Yesu aramubwira, ukitaka kulifuata, niba ushaka kukurikira, nataka uelewe hili jambo. Mimi sina mahali pa kulala. Mimi sina mahali popote pa kupata chakula. Mimi sina makazi yoyote. Ndege wanachinja, lakini mimi sina mahali. Haya maneno nasema kwa lugha nyingine, mimi niko Maibobo. Huyu bwana akafikiri, inawezekanaje nimfuate Maibobo? Inawezekanaje nimfuate mtu ambaye hana nyumba? Hivi nitakuwa mtu mzima kweli? Lakini Yesu aliposema hayo, hakuwa na lengo la kumvunja moyo yule. Alikuwa na lengo la kumwambia kwamba apime gharama ya kumfuata. Iyo sacrifice cyangwa se ico kiguzi. Unapokuwa mwanafunzi wa Yesu, niba ushaka kuba umwigishwa wa Yesu, kuna mambo ambayo unahitaji kuacha. Hari ibintu ugomba kureka ili uwe mwanafunzi wa Yesu. kugira ngo umwigishwe. Hauwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu na bado unafanya uasherati. Ushobora kuba umwigishwa wa Yesu ukisambana. Hauwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu na bado unaishi kama mtu wa dunia. Ushobora kuba umwigishwa wa Yesu Kristo ukibayeho mu buzima bw'ab'isi. Unapoamua kumfuata Yesu, iyo wahisemo gukurikira Yesu, ili uwe mwanafunzi wake, umwigishwa we, kubali kulipa gharama. Ukwemera gutanga icyo kubali kulipa gharama. Wembere gutanga ni gharama gani ambayo unahitaji kulipa? Ni kiguzi ugomba gutanga. Ni kitu gani ambayo unahitaji kuacha? Niki wareka kusudi uwe mwanafunzi wa Yesu. Kugira ngo umwigishwe. Haleluya. Amen. Ulize mwenzako, ni kitu gani unahitaji kuacha? Niki ugomba kureka kugira ngo umwigishwe wa Yesu. Hauwezi kuja kwa Yesu na kama hakuna kitu ulichoacha. Tushobora kuza kwa Yesu nta kintu wemeye, nta kintu wari. Sikiliza vizuri. Umva neza. Wanafunzi wote walioitwa na Yesu,
abigishwa bose bahamagawe na Yesu ni watu waliokuwa na kitu walichokuwa wanafanya, abantu bari bafite icyo bakora, na wakati Yesu anawaita Yesu yabahamagara wanakubali kuacha hiyo bakagera gusiga ibyo bakora. Hakuna mtu aliyeitwa na kazi yake. Nta muntu wahamagawe ngo akomezanye nawe. Kila mwanafunzi aliyoitwa, umwigisha wese wahamagawe, Yesu alimwambia acha niliyokuwa nafanya, alafu nifuate mimi. Na wewe na mimi, ukitaka kuwa wafuasi wa Yesu, gharama ya kwanza unahitaji kuacha mambo yote ya zamani, mambo ambayo haipendezi Mungu, ili tuwe wanafunzi wa Yesu kweli. Lazima ulipe gharama katika maisha yako. Haleluya, amen. Kuna watu wengi wanapenda kuishi maisha ya Ukristo ya urahisi. Kristo benshi bemera kwibera ubuzima bworoshye. Wanapenda urahisi tu. Anaomba mana kora, mana nyosha mkono na kora. Ati mana kora, ramuru kwa kukore. Mana ndashaka kujibura na pale naenda. Nashaka ni basi. Yeye kuna wakati mwingine atumike kama hivi. Yesu ataja kwa mtu. Atuwapatii Kristo wa bongo. Hapo Kristo tunawapatia Kristo aliye na bongo. Kristo wa kutamba bongo. Lakini ili ufikie hiyo bongo, hiyo bongo Yesu afite. Lazima uwe na gharama utalipa. Alichukua kwanza. Sema amina. Amen. Sema amina ya beni tabiri. Basi kwa amina. Sema amina ya beni pande zaidi. Amina ndio nacho kwa kutumbuka. Hallelujah. Amen. I'm serious on what I'm talking about. I'm serious on what I'm talking about. We have a lot of Christians in our churches who cannot be able to make a sacrifice. Wanahitaji Ukristo wa rahisi rahisi. Wanahitaji Ukristo wa rahisi rahisi. Sikiliza nikwambie. Maisha kuna aina ya watu mbili. Tuko pamoja? Maisha kuna aina ya watu. Mtu yeyote anaishi maisha ya kudeka mrabizie, kudekesha. Mtu yeyote aliyelelewa katika maisha ya kudekesha. Mara nyingi wataalamu wanasema huyu mtu eko na bahati ndogo sana ya kufaulu maisha. Uwo muntu abanyabwenge bavuga ko afite amahirwe make yo kuzagira amahirwe mu buzima. Watu wengi hawezi kuresiri katika hali ya kudekeshwa. Nta muntu ushobora kugira icyo azageraho cy'ubutsinzi yibere mu buzima bw'ubutesi. Wangalia hata binti au kijana. Unataka kureba ku basore mwenye alilelewa katika maisha ya kudekeshwa. Urebe wao wale wibere mu buzima kusaba tetesha. Akikosa chai, ndashaka chai, banamuletea kwa. Na unamuza chai. Basa waliza kutaka kumuha. Unaweza kufikiri uko naribisha maisha yako. Huyu mtu anayedekadeka eko na probability ya kutokuresili katika maisha yake. Kwa sababu hautaendelea kuwa naye katika maisha yake. Iko siku na yeye ataanza maisha yake. Na kama hakuishi maisha ya kuwa tayari, sema amen. Amen. Na mtoto ambaye amelelewa katika maisha ya discipline de fait. Yarije ubuzima bwo kwirwana. Huyo mtoto eko na probability ya kuresili maisha. After mahirwe menshi yo kuzaba umunyamahirwe gusa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Amen. Vile ulivyolelewa ni matokeo ya vile utakayoishi kesho. Uko warezwe nibyo bikuha tuzaba wewe. Haleluya. Amen. Kuba sirikali hakuna msirikali mwenye bana kulea kale yake bebe. Msirikali bafata. Bale bakutanyine muri ubwo buzima bateteje. Unaweza kuona wakati uko anatembea kwa mfano unaona polisi anasimama hivi. Tangu asubuhi. Shoro ngenari ukabona polisi. Unaona wasikana anasimama kwa mtondo kwa inyeshi. Mbona yako? Ndivyo alivyolelewa. Uko kwa yeye. Sasa imagine mtoto mwenyewe leo mkate mama akakula.
Huyu mtu ambaye analelewa katika maneno matamu hawezi kufaulu katika maisha yake. Ngoja niongee na wabiti. Nikanisikana nena uko. Haiko moya, aliko naongea wabiti, niko napanda mfano wa wabiti wa mbali. Binti ambaye amelelewa katika mazingira ya kufanya kazi nyumbani kwao. Umukobwa wese wakora imirimo iwabo. Hata kwa nyumba yake atafaulu. Na murugo rwiwe azabaho neza. Lakini mtoto ambaye amelelewa hajui hata kugusa kijiko. Ali umukobwa utazi n'uburyo bwo kwifatira n'iki. Sasa atakapoelewa anaolewa ana matatizo. Namara gushaka umugabo ni ibibazo. Ndivyo hivyo kijana mwenyewe anazoea tu kulelewa katika hali ya raha. Hajui hata kukoroba, hajui hata kugusa kitu. Maisha yake ya baadaye itakuwa na matatizo. Tuko pamoja? Sasa Yesu anasema hivi. Mtu anayetaka kuwa mwanafunzi wako kulipa gharama ya vitu vimoja. Si rahisi kuacha kunywa pombe. Si rahisi kuacha kufuata wanawake. Si rahisi kuacha kufanya anasa ya dunia. Lakini Yesu ni kama anasema tunapoamua kumfuata Yesu, hatua ya kwanza lazima tufanye gharama. Paulo anasema hivi, mambo niliyoyaona ya faida zamani, wakati nilikuwa sijaamua kumfuata Yesu, hayo mambo hayo, baada ya kuamua kumfuata Yesu, ninayaona tena hayafai. Hii ni gharama ambayo Paulo anafanya. Mwanafunzi wa Yesu kwa gharama ya kufanya. Hautakuwa mwanafunzi mzuri wa Yesu kama hauna gharama ambayo unafanya. Ni gharama gani ambayo unahitaji kufanya katika maisha yako kusudi uwe mwanafunzi wa kweli wa Yesu? Haleluya. Shika kwanza mkono wa karibia. Mpe mkono. Shika mkono wake. Alafu mwangalie kwa macho. Mwambie hivi ni gharama gani unahitaji kufanya? Usiwe mwanafunzi wa kweli wa Yesu. Muulize tena mzuri. Wengine wasemi hata. Mungu usijiheshimie sana. Hapa sisi ni ndugu. Sisi ni ndugu katika Kristo. Hebu salimu kwanza mwenzako. Labda kwa Yesu. Mpe kwanza mkono. Na mwangalie kwa macho. Sasa ni gharama gani ndugu yangu? Yenyewe yafai. Usiwe mwanafunzi wa kweli wa Yesu. Mwanafunzi wa Yesu atafanya gharama. Huyu ndugu alipenda kufuata Yesu. Yesu anamwangalia. Ananifuata. Kufanya gharama. Hauwezi kuwa mwimbaji mzuri kama ufanye gharama yake ya repetition. Wiki mzima ukoonekana uko busy. Lakini umesha unapenda dalili. Mwimbaji kabisa. Utakuwa mwimbaji mzuri kweli? Ambaye usifanya gharama ya practice. Lazima pawepo na practice. Ule kuja kwa practice. Kufanya mitozo. Gharama huko unalipa. Hakuna kuwa mwanafunzi wa Yesu kama una gharama. Naomba ulipe gharama. Amen. Sema amena. Amen. Ulipe gharama. Sema amena. Amen. Lipa gharama. Ili uwe mwanafunzi wa Yesu. Yesu aliko simple. Vous savez, il y a des gens qui veulent rendre le christianisme tellement simple. Ils ont rabaissé le christianisme à un niveau à tel point que ça devient tellement simple. Non, il y a un prix à payer, mon frère. Il y a un prix à payer, mon frère. Il y a un prix à payer, mon frère. Si nous voulons être des disciples de Jésus,
agakiza ko nta kintu ugomba gushyirwaho nta kondisiyo. Mais les disciples là une condition. Ariko ubwigishwa bwo Les saluts n'ont aucune condition. kubara agakiza nta tugomba gutanga. Il suffit tout simplement de croire en Jésus-Christ. Kwemera Yesu. Mais après avoir cru au Seigneur, nous sommes dans l'obligation de marcher selon la volonté du Père. Alléluia. Je vais vous donner le deuxième exemple. Toujours dans Matthieu, Jésus va aussi répondre à quelqu'un d'autre. La Bible nous dit qu'il y avait un jeune homme, il était tellement fanatique de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus avait une campagne quelque part, il se rappelait. Et quand Jésus prêchait, les jeunes hommes étaient tellement émus, étaient tellement épanouis, étaient tellement bénis. Mais un jour, il a eu un deuil. Son papa est mort. Il aime Jésus. Il aime la manière de prêcher de Jésus. Il est fanatique de Jésus. Et il y a une mauvaise nouvelle que son papa est mort. Il se pose la question, oh, qu'est-ce que je vais faire? Anamwambia Bwana, vraiment nakupenda. Lakini kitu tata yafu. Baba nakufa. Mimi nakupenda. Baba nakufa. Kama ingekuwa ni wewe na mimi ungesema. Ndio hiyo bora kabisa uyangani. Wewe basi wewe usikie. Lakini majibu ya Yesu. Yesu ni mwanaume. Yesu ni mwanaume. Mimi najiuliza kama Yesu angekuwa na kanisa. Ya Bakristo babale. Sababu watu wa leo wanapenda kusikia maneno mazuri. Wanapenda kusikia maneno ya kuwapendeza wao. Sikiliza majibu ya Yesu. Yesu anamwangalia. Anamwambia ndugu yangu, najua unanipenda. Lakini wakati ambao tunafika, wakati wa kulipa gharama. Baba yako amekufa. Ni kitu kizuri. Lakini usiende kupumzika. Acha wafu wazike wafu wao. Wewe twende Butare. Wewe twende Gitarama. Tufite ikindi. Tuko kukutana mwingine. Kama ingekuwa wewe, mchungaji tu anakuambia kitu. Pastor anakuambia watu wengine anasema huyu mchungaji ni mnyamulika. Na wewe mshufa. For pastor. Baba yangu anakufa kwa ananiambia twende kazi ya Mungu. Pastor anakuambia qu'est-ce que Jésus voulait démontrer? Jésus voulait démontrer l'esprit de sacrifice. Alléluia. Amen. Yesu atakuonyesha kwamba tunapoamua kumfuata Yesu, usiruhusu distraction yoyote itutenge tutoe kwa msimamo. Usiruhusu chochote kitutoe kwa mrongo ambao tuna. Utakuwa mwanafunzi wa Yesu. Kama utalipa sacrifice. Jioni ya leo, achana na kitu chochote ambacho kinaweza kukutenga wewe kufuata Yesu. Achana na kizuizi chochote ambacho kinakufanya wewe usiwe mfuasi wa Yesu. Sijui ni nini, lakini wewe unajua kitu kinachokufunga usiwe mfuasi nyao wa Yesu. Lakini Mungu akubariki. Mungu akuwezeshe. Mungu akuinue. Maana yeye ni mwema. Anachotaka kwa ajili yetu, anataka tulipe gharama ili tuwe wanafunzi wa Yesu. Mungu akubariki.